he thu po si ka hmuwa atuak tu tan hian anadon riawin ka khria chu wang chuanin ka han chiak lok don ni admin ten min lo approve sak ram se ti nia siamat lau blacksmith ti ni khi kan ti hian kan kha thei me ti chuanin january ni som pok zan khan ka thiam pa bong kon bui dei cha homestay en kol tu in leng turin min som angin kavalenga riak turin kavalenga ni hemizan hian homestay a chuan number 4 zo train an thleng ti khria bo zuin central way mela min checking an on neya ami mandu tak e alo tlan chuak manani ma se rom da midang azuar tho nen atong an mana wangin hemizan a homestay om te chu office lama phei turin min khwai phei vea amuna khang ka lo om ve miau awangin sei boi lovin ka zui ve mai ni pe do tak chungin na ti ni central way me office ti khwat langa chuan kan thlenga midang ho chu register a chin chi an nia ke ro in leng sat le kani wangin min chin chi ve lem lo ma se ka phone ro min check saka ka whatsapp patran ka open a kan khwa te aizola ka vengom na te zu ka in thin lo te thatakin ka chang mai ma se ka galleria an lut ngei ni turin ni kum october thla khan om vel ka vei vea thla te po ka chung te ka thon tan ka la ma se are ma le si wang khan ka thon talawa chumi chu am hmu ni ngei tur ni ka phone check tu pa chuan idam lo mi dam lo ve tin ka changa yom vela mi min ron ti le a he ta tak hian helai an office min khoi chan nen kan in kung kai khan in kung kai na anei to lo ema ka khweta wangin min khoi phei chan la ha a case khan number 4 case ani sia zoi de lekin adam dei to ka tia ko tong an khria that thelo wangin heta lo pheite an tia ka va pheya idam lo mi yom vela mi min ti leya idam lo mi yom vela mi min ti leya ke chuan kapu a konsan lo em ya he thil hen hi chuan a ka tia min zo tu pa chuan a konsan lo wa o ka vin thakin min ron tia ha ron ding hala abula mi pakhat chuan ipor ve do mi ti pa in ka khabi amin ron nek ngala kalu ka hupa le lam ka hoya ka to khuma min on nek leya hei cctv a chunga oma mu thei ve kan cctv a thangei ti po an choi ti chuan min ron bor rona an hmol la min vota ka kut pha do tu min tia ka kut hi kan tho na be kan ni wangin an vuak na ka hlo wang ka do du lova ti chuan min buan rona min pai thluwa ka ke pha thei pa to pin min vota an vuak na lo tu ka engama pala kal thailo te ka lo wangin ka pu min ngai dam ko thiam lo ni ka ti palani ka tlom lu tu khian ka khia ka ti ta po chu min lo wa ta thowa kanu chom kala ngai ni ate ka ti top ka bulam mai chia pe ga lan khoi phei chuan ka pu ka ti pal ati to kha wa to lo pham ko won kon ti hiala ngoi bo pui ka tum maya kan tum maya ma se vo in thleng pon ka kal that thailo ba ga kan ha tho tu po ka thei tak lawa chuan he tia post ve khem hi ka ti tluta he an thil man chung changa hin ham hnoina emo kan nei lo zia po ka phone thleng in kan privacy zong an check veka an chu an khelo wang ma se an thu sei ro yom na hmun in zing lo ti ni pom na hmun kha public place ani lawa ka thiam pa in a leng pe min som wang ani ka khre thiam lo em chu ngo hian khatiang kha min vok thei na mi vok thei na dan an nei em ren hlal le ren hlal theina tu pakhat po ka lakan mu chuang si lawa khatiang hi tu ma chunga thleng to lo se ka van du tak em ti post ka siam chana ne boka on te comment pon la tam vak lawa he thil te hi atak tak ani ngam le ti hi ka ngai to na om ta ne fir ta che atinge privacy tan lo post te post hi thodi ka ni chuna serious ve me privacy por zut na ni ti te me khimi ji kha do ne chuan ani na pe ro ti kha alo declare mai ti te ngai tam dil ni post le me nge o ti te ka ro nal tu ka chiao ba hen ka lo so abop ti te le an hing le veng te soi chok lo la a kon ti boka tu ma khriat ka nei lo tin a chang ani chu ei thil ni phung chu kan khoya chu central way men an kon khoma tu chung ko dan thak ta ni na lang ani chu thil ni phung ani ya he thil hi tak tak ani chuan hi comment te pho kan reply deu so wa ama hi ti he account na kan valu chung ki me ma chu account na loka a kan pain thil dang kha ave en thei lutuk lova emo ko ti do na o account na loka ni hi ama ko chu he thil hi serious ka ti en liam mai tan chuan a kon post na mun hi fiam thu hop mani se thil post hi fiam thu lo viawa hi a thalak a liam nu ma thalak vela kon post lem lo bok nen engpon ni se he thil hi chiang zok le
enga mo zo ka khia kan omani chuanin comment lama hianin lo sui taula chiang zo ka khia te pu cha khum hle mai ti wanga kon ti chuak mai kan ni o thu chiang zo kan khia ta lo dik lo ni mo lo dik zok te po omani chuanin kan la update le zerang chu kha ke ni na kan mu thei chin chu ni